वगुत कोल मिहास कोलनी विला कॉलेज के सितंबर इंटेक का गोले मालूमात हिस्सा कोल ममेना को दे बेफ्लो को स्टूडियो के बत्ती बेवे डॉक्टर मोहम्मद उजैन असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म एंड एक्सपीरियंशियल इंडस्ट्रीज दे मीने विफातमत शनीजा अब्दुल मोहसिन लेक्चरर सेंटर फॉर फाउंडेशन स्टडीज दे बेफ्लो वारा बोडा मरहबा प्रोग्राम बड़ा शुक्रिया कि तो हाल हुआ रावलो Den mi waral fursat ke wak en to mi fa ka tibe from ala fasha program te ke gawak mi furte sama ko bakan en to fursat ka ki ko bakan karna ba kiran මිහාර අලගොඩ මේ ස්කූල් of hospitality tourism and experiential industry මේ offer කොද්දෙනි certificate level masters level ඒ certificate degree masters programs then මිහාර certificate degree program ඒ kurimves तैयार को फॉर प्रोग्राम एक को मास्टर्स प्रोग्राम में अलग ऑफर कुरा प्रोग्राम है देन अलगोंडसो मी के फाहाग कोल्लम बेणुवा एचकी मी प्रोग्राम तो के तफातु तक की सर्टिफिकेट लेवल प्रोग्राम्स की ऑपरेशन टूरिज्म ऑपरेशंस त हिंगुमंग हम फरित कुरुमा ए थमरीना हो रिहाच दरिवरुन किया दे देन मी बैचलर्स और मास्टर्स प्रोग्राम अलगोंड बलागो तो मी लीडरशिप प्रोग्राम्स देन मी लीडरशिप प्रोग्राम्स मी वानी बैचलर्स प्रोग्राम अलगोंड में मी मैनेज कुरनी people management ए people management फेस मी बहालनी customer management staff management ए मिहारुगे MFO गे research वेस दक्का दक्कने ए रंगला staff manage नुकुरन्या कितम में रंगला customers manage कुरियस ए business रंगला का नुहिं काने कमा then मी masters program मीती गे एम मुहि मुकाम की data management ए अलगोंड में टूरिज्म इंडस्ट्री गमी हुन डेटा द डेटा मैनेज कुरुमगे सिन्नाने हम देबाय ए देबाय की डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन ना ए फुरतम बे देन एगेन अलगोंड में मि दस कोद्देनी अलगोंड में गदारी वरुण डेटा फोरकास्ट कुरो फोरकास्ट प्रेडिक्शन ना ए मि वागोत की दुनिया के मिजे है हादिसात एम फहम मिजे होने कोविड-19 एक कुरिंग सुनामी वेस मिकाल कंत ते जहोने म टूरिज्म इंडस्ट्री मिजे है ने देवे असरता मिया अलगोंड में दरिवरो प्रिपेयर कुरांसु इंडस्ट्री रेडी ए मि वागोत की बैचलर्स डिग्री मि अलगोंड में मि प्रिपेयर कुरनी मैनेजर्स सुपरवाइजर्स एकमको मि मास्टर्स प्रोग्राम अलगोंड में मि क्रिएट कुरनी टूरिज्म दायरा तेरे फ्यूचर लीडर्स ए हमें करनी रिसोर्ट तंतना लिबे फायदा है नो अलगोंड गबूल कुरा गो तो मुली दिवेही राज्य बस फायदा है दें मी अरमेन हम गया मिस मी मुलिंग अलग तारफ कुरा बाय मी कोर्सेस तो गवाह के सिस्सा को ले देवा दे फाउंडेशन लेवल लूम फेशिंग सर्टिफिकेट लेवल ला फाउंडेशन ना मास्टर्स डिग्री में हो रही है मी विला को जो कोरिया के अंदर हम तिबे फुड़ूंगे मी सेंटर फॉर फाउंडेशन स्टडीज इन कोरिया के अंदर हास प्रोग्राम तक जबोरी सितंबर इंटेक दिमाग को बस आ प्रोग्राम नो ने यार को बात हो वाला फहुरी कोर्सेस तक की कुल में हम कोरिया के सने ऑफर कोरमोंगे प्रोग्राम्स तमे ऑफर कोरने में फारस एगो तुम आईटी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाउंडेशन इन टीचिंग फाउंडेशन इन साइकोलॉजी फाउंडेशन इन साइंस देन मार्केटिंग एगो तो मेरे बैवर प्रोग्राम्स तंगे बहोरी देन ए प्रोग्राम्स तो बे फमीननी सर्टिफिकेट लेवल 3 या सर्टिफिकेट लेवल 4 या सो बोडंग अलगन मेंगे मकसद की मिकु अने ओ लेवल निम्माफ तिबे कुदिंग ए लेवल हदम बाय फार का बेनो नोआ कुदिंग विसे बतिबे तो दिया हर ए स्पेंड कोरम बेनो नोआ कुदिंग अने तंकोलें आवह डिग्री यद्दा सो ए फुर्स तलगन में मी होलवाल देने कुदिन्ना ए रुंग एक ए पाथवे क्रिएट कोद्देनी देन देंगो एकम की एक बाय फारंग ओ लेवल रिजल्ट्स एहा रंगल नोवी माइक फुर्सत के लिफे बतिबे बैवर दारी वरुंदे तो एकु दिन वेस लिबे फुर्सत के मेक बाय माने इफ दे डोंट हैव वरे रंगल रिजल्ट ने तियामो सर्टिफिकेट 3 वेस फेशिदान नोनी सर्टिफिकेट 4 यंग हम डायरेक्टली जॉइन करवे अने पास तंग होरे गोतब्बा लाफ 3 पासेस दे कैन जॉइन हम सर्टिफिकेट 4 जॉइन को गेंग देंग हम एक ऐप क्रिएट को देने पाथवे टू डिग्रीया हमें अद्दा देन मी प्रोग्राम्स तम मेदुवेरी कोंग एक कुदिना हमें कने मिदास को देने ए होन्ना अने कंटेंट एकन्यनो एगे तेरेगा बे कुदिनंग वर पोड दस को दें ए माहौल का उलेने गोई कीनेतो अने रिसर्च एच साकोरी मतलब अने नोनी मा ए कुदिन मी बाबा इवेंट्स तक को बैवेरी अलगुन में वर फॉर्म बेविंग हम यूथ को क्या इवेंट
so it was targeted me mental awareness algon menge foundation psychology kudin bæveri kogge so ekahala bævaru fursatta kudinna holuwal den algon me de mi tourism daara ki hama emme gina zuano harakat terwa daara hento den hama school nime gote swaragena kudin ebade eturu fursatta puri damas ki on fursonus wazifa hento em kenato mi fursatta ekudina onna ankiyo අලුගොඩ මෙන්ගේ කෝස්ටම් මිහාරු ඔෆර් කරණි ඔන්ලයින් නුවත ෆේස් ටු ෆේස් කො එහෙමම මිසාලක මාලය නාදවේ කුදින්න වෙස් මි ෆුරසත හුළුවාලා ෆෙන්නානේ එම වරරංගල එහෙනත මේ ගින කුදින්න එහා පස්සේ නොවදාන එන්තෝ මා ආස්කින් කියවා කත දැන් කියනතෝ මි කියමුගේ මහවලම කන්ත තමන්නානේ අලුගොඩ මෙන් අස්නු මේ බේන කරණි ප්‍රැක්ටිකල් තියරි මිකහල knowledge based applications through ko algonda menge darivaru gaabelu adi farita wefa huri kudinna veto ekala eru ek industry nukunna hisabun hama ready wefa hunnane hama certificate level um we sama mikahala ummidaka eki algonda me darivanunna kiyawa dene the tourism ki service industry hagigatuka practical adi theory hem bodares shahuge itan arachi me kine pa active from practical bata kuriya gendani misalaka hama real life mi resort egga nuni eka situation daka gosse kudina practical mi for koddani to nuni ya hama vila college ka tibba wagen to e fursat ekudina fahi koddani shawti he asu ara rangalu suwale enga den miga alugondu men koddekama ki innane vila college terega kitchen classes den mi kitchen classes was alugondu men camera beenun koggen online students ves mi dakkani do ero e lesson aslu naga devuni den අලුගොඩ මෙන්ගේ ඉන්නනේ industry partnerships ඒ එකල internship opportunities ඉන්නනේ ඒ internship opportunity එක අලුගොඩ බලාගතු වරම් මුහිමු කම ඒ මීගෙන් අස්ලු industry නුකුම ඒ අලුගොඩ මේ කිතම්ම වරක theory කියා දෙනස් practical බෑ නෙතියා නුබුණ වෙන දවස් industry graduate එක then foundation studies me tourism daira ya golon hori koba to mi fursat ka play kuran jene kantatta nuni samakan den jene kantatta ki koba to algon menge website on hori ha information li bena kudinna e ane koba to criteria taka ki kon kon kantatta ke to kuran je he ni den hama website through kon online course kudinna register kolle vene den eka ane mahol ge wahaka ekkudo ko ituru kollana ane algon menge campus terega ane kudinna war bæver fursatange bori relax kon hama kiyawalu moge misal ka student lounging innane where they can ika free kolli be wagutta hama ehin kudinna ekko mehen hama jehda wahaka dakkala ka stress release kolla then goes ane then war garden style ekada tanginnan campus then innan study learning hub kiyatane hama eka 1 to 1 kudin kiyawala noni if they want ane group ko kiyawala ane TVH beenun koggen hama e fursat esli been ko denna den algon menge library ki me har zamani wasilata fete war ane mashhur library ek kamal algon men gabul korani so e library guys ek ane physically use bæver fetta available one plus online platform tak aves war bæver fursat tan honnan ko dinna available ko de mami hagigatuko munaka mawwana vila college ga practical adi theory bæ sama war boda kawa koggen tibe fa ko dingen de mi ame beltaringe hitu ko fidena sawal ki ha muddata karto fursat oti ehnato ki netto mi kiyam beenu wakudin application husha alugonu bunani vihay sawaha alugonu menge website wadalafa villacollege.com.edu.mb dotto wadalafa innane emme mati kanuga apply now vihay sawaha efittala de website me dur ko hama me huri asharutta ka me huri hama ulumate fennan hunarde mege iturum ves misal ka ituru suwale darivarun gotu ekkama ban begine to tibe funna reach out kolla waje hama college ke hotline golalu noni algon registration department noni hama CFSS da golale salgon me hama e maulumat ko dina for kodden algon menge programs taka be goto nimamge kuring belun tering adi miharum mi tawli mi daira ga mi tawli hasil kuram beenumwa zuwanunna wargena fara wagote mi adis no visne dam beenumani tourism daira shena me sama fa kuravwa fama war bævaru ekiko managerial positions tan hunnane nonna mama sida directly me tourist na deal kura service providers about ve me e khiyar kuram undaguwa faratta ke hunnane atimana dam beenumani
मी दायरा है नूने अति मन कुरम बेनोनी मी कमे टूरिज्म दायरा के वर ब्रॉड दायरा हगी कदो मी ए मम्मी एफद मी कुदिन्ना तिबे फुडुं मी मिसाल का कैरियर गाइडेंस मी चिप प्रोवाइड कोते नु किन तोरने algun ming ane hama khudin as noni parents res as by far waka dakka kobato fursato ane dimala kiya to kina to koriyad deven enkam vejjama hama one on one hama ane algun ming meeting babaden kudinna noni parents unna ekkoves then ane guladagen ve sama parents unna ve guidance noni ane dari wara sida hama directly miye oi fursataka ki ekujage strong point of view hoda difa ekujja lavva e decisions algon me hama hadal de amara passe henna me evata fa kollam beenwa kawenne mal ඒ අලුගොඩ බුනම් බේනුවා එච්චකි මේ ටූරිසම් ප්‍රෝග්‍රාම වන්න දරිවරුන් එකුදින් ගේ මිහාරු මි දිබේ ඔපචුනිටියකි housekeeping front office me the meshaw vidalu gota bævaru departments ebbe do tourism tere ehme aslu me furasataki a student chance e huriha departments furatama kiyavumuge me environment tere echi experience kollage erum fahun industry nukunnairu neenan ege evves ekkala devisnume do ero ekkala ingen aluganda emme rangala kureve kamaki front office nuwata housekeeping egota aluganda men darivaru me prepare koddene එම මේක එම මුහිම කමකි මති තවදෙම හාසිල් කුරු හුට්ටානු දාශයනත ඒ වර මුහිම කමකේ එනත අදි මේ ස්කූල් දවරු නිම්මිකම් ගාවියස් කෝස්තන් හදාගේ එනත කුරිය දියාම එකුදින්න ඒගේ වර පොඩි ෆෑදාතක කරාන එම මුහිම පොයින්ට් එක යාලගෙන හිවන එක O level results එකේ එකුජ්ජාගේ මුලි future හැමකන් ඩිපෙන්ඩ් වංජේ හෙච්ච නෝනේ ඒ කුරිය දවෙන එකක් ෆුර්සත්තන් එබ හොටේ O level result depend no ways like O level result doesn't decide your future da hamekane jumla ko buna kama bana me mamma ga home fishing ka wada hisab ilmu ugenuma ki wara muhimu kamme ke hakikat ka wara boda shukriya debe fundament nak wagut kole hissa kollava villa college ko tourism daira go fursat ka pe malumat hissa kolla devi marmenge team ke faratunti team all the best thank you so much have a good day